nyopo OTPA tuh kadang anak nerang tuh kini di Bandung calon narangnya toleh tuh panggung jelas kan nyenane ngerana saya peh bungut sih kudu saya kalah mentajian-tajian karyo gede saya bareng meturunan kapan ale cilene Nana Samu Dut Cingabo gending tuh sesek tangkas jadi gede itu gede Pak Nyul padahal luwung gening itu cita-cita apa? Ale. Di Bandung ngai karyo sasih karo dong. Apa karena TPS mengkudus nih? Hebat nih. Sekegong dua semar pegulingan tengah, gong Banjar tengah. Tongos mepayas penyangro misi siping des karena misi nasi sing. Irago pengejar kene makin ngajang gege kita jemaah ingko mau buka puyung sabar pak nak mekotaan niki gumi sugih mulu mandung sing kuangan apun nyidang mekarya hebat tiap petang ada hiburan bisa nyodrankan master tampil Kak Pedro bisa nyo jani cucun nih nih pak nih tawan nih mengaikan nih tumen nepuk sekewarjo geles gile tepuk penasaran ngujang gom ngigel tapi mental boleh diadu semangat tiada lawan rumah jangan dua magene pesu sing mani ini po Borin lebih-lebih ngajang do kene braget tulang kayak ngena gitu. Ini sebenarnya nak mikirin gending nih kak kede yo. Aget sing ikejes tadi penasaran. Itu di penasaran. Kita jebin berat. Tapi angon kenal nih buat yang boleh kenal. Pidan man ngayah. Ben marap kemo, ben marap mai panggungnya ben marap kemo jadi di luar biasa misi arom jeram ben di belakang dong buka lewat mulo gumi di Bandung mulo sugih dong sing ada ngalahan niki astungkara selamat raja ngerayu nyidang mayatnya kini bukan ulian sugih gen tetapi karena semangat persatuan dan kesatuan di luar generasi muda generasi tua bersatu. Pecalang kadin lang munyi dari bongkol tuh.
Kengken untuk menjaga ya nak meyadnya mulu gitu cekane sukang khusus nge penggalian dana dajane khusus ane khusus sibuk masang retaring sibuk kedangnya kanti keriting mau blow kanti aduh yen sing ngulian karya mirip sing melebaran jalan dajane tapi ampun nemuluk itu tuh yang Gumi ini mulu luar biasa nerang kudang tahun tuh nerang telot nih nyopo OTPA tuh kan karena anak nerang tuh kayaknya yang mulai bidal lewat di keramitan pun mulu hebat mandungnya bin 2 tahun mekaryo bunyi dang nerang ternyata menyalawi nah sing genggen tuh yang penting kan nyamu di Banyarwani kupuk kandus di kapuk bukan yang dan semua pedang jalan nah sing genggen yang penting apapun nih mawinan yang kendali ngaya meriki tetap semangatnya bersatu niki politik sudah berlalu ide Betara tetap harus menjadi nomor 1 dan kebersamaan harus tetap menjadi yang tertuju oh nanti ke perjuru mulai dong ane mulai penapuh ane ngelah perusahaan juta air minum juta ada nih ajak mata gede ane ngelah perusahaan ada ngigel kayaknya di pro dalam nak udah entek linggih nyidangan entek linggih tuh borin nepokin PKK busan mesat sirahnya udah buruh mirip nih kedekat mungkin ibu stres ibu apa terus ngayah tapi kok jegeng nyedang semangat ada nak itu ngayah terus tapi mau pecukan alis nih ya dikilen alih-alih dunia nyin yang ngabuk kalung jodoh paling gede ini kita kena yang kunan jangan cuma nak kalung sampi selalu yang dikikan len do alit-alit semangat idadane semangat mudiang iraga misi ngentek linggih sing dadi gaya gen purone sing dadi odalen biasa gen purone ini membuktikan bahwa iraga sarang sami bakti ring dewa linggih ide sang yang widiwasa saat maka berlingan ide berdengangan dalam pangiraga menikmati apa yang diberikan oleh ide Betara kita nikmati secara bersama-sama dan hari ini kita aturkan bersama-sama ngongon kenal nih iraga kuak-kuak jam 1:30 tuh menurut jam kudus sore ke di pura wong gue aduh jam kudus ke pura pak mah yang udah ide Betara selit-selit nah kayaknya dingin gue ini tuh ide Betara baru cuma jangan luglik Betara ini marah kedinginan di ini gemrong guna gelen tuh yang cuma jangan nak kini rang dan ngikal tuh kadangnya karena beringin karena memang sekan tukang bunuh dia seteruk boleh tiang ngelam angku cuma agak kini bede apa adanya tremor adanya yang bahasa Bali ini apa adanya kebubuyutan tuh yang tuh ngedisin pemedak pang lu bisa pang 16 ngedis makanya nih kita banyak lo kenrang lo cek cocok murin konen masalok nang lo bukerauhan tremor tuh nah kalau yang orang jadi raga di Bali gumi kini tiang mau berpikir kan gumi Bali ini jadi maka lo orang gumi Bali ini luwung nah luwung saja orang gumi Bali ini banyak masalah hari ini banyak masalah terjadi tapi jangan kita menyerah kita tetap harus bakti ringgih ide sang yang widi jadi yang nyamu pangdajak megangan dingin san nih ketua jam kacang igel nih udah gede wae ini setruk camnya deh nih nyari jam nih ngelanya mai kapuk jelagon pok wah dekorasi cero di PKP tulisan spanduk bercenik saja pok ini kayak nih kalau mau mulai nih yang ada karya ngentek sebong bujuma bagaimana kan di bunga campur balik oh dika ge bapak sekarang nampi kiri ngumpul ngajak ge aduh adi bunga kayak balik gong
bareng bangkum. Siap kalah di Tajen rengas. Nah, asal mati menail manonor cimai. Hah? Jam kudus bodini. Nasi kotak jam tengah sio teko. Jam 11 bin sudah pasang. Gampang dini, gampang. Pinjep asal nu ciseduk, lono betuno cangci. Iya. Di Pangdaen kapuk mepanggang di TPA cerek katak mengsep. Ne jani hidup api di TPA ngap. Angon cangaket. Ada gitu. Yen sing hidup api ne anus yen besu. Cuma di Banyarwani kuda bagi lebih sesek. Termasuk Ci kanti hamil di luar nikah. Bot hawang nyonyo. Beliang ibu BH lekat ini. Jangan bawa bawa BH. Kemudian cino gitu melalui meratu betara cang bau jelek potongan cang cibihin jelek. Nah diapit cang jelek tapi kan cang sing dan kalah. Aduh kedek gong, ibu remele kaya ini. Di Mandung konen pemilihan? Bo, Adi TPS nudi. tuh kan nyoblos rangdo binjam. Si bungut si pemilihan tuh kan nyoblos rangdo itu. Kini di Mandung calon arangnya toleh. Pengen Panggung jelas kan. ngen aneh ngeraneh. Nyenanang. Saya Peh bungut sih. kudo saya kalah mentajian-najian. Karyo gede saya bareng meturunan. Bener begini ngomong tak yang beli kaget ada yang ngigel di Mandong ajak cang itu nyen tapi donang ngayah nah liu je cang kalah. Ciuling hijau Hah? uli hijau Keramitan demi keramitan gue sing kedo ingin yen bom lali main konen yang kurang mondor tekunan aneh nanang kingkong saya di deket jadi sih aneh gede itu apa di keramitan kan ada kingkong berak di jekumin cidang dititan barong muka bola-bolaan wah kumin kae sing ngomong kengken gung dulungin nanang udah bareng membuat bareng sadar ringin nah jaga nama keramitan gitu yuk bung sadar ringin metoh kuda luang tali nah iragom ya setiap mai kalah cang siu sata binjap alih kudu manonor man samas weh sama saya ngoncang main nasi begenyolin aja nih samas sama sekali sama sekali sih man ayah wa uling keramitan mangi di ongkos lencang len bokalah pilkada wis lah kan wajar jangan di ongkos nih udiang jangan diujud lah beset 2 miliar lah utang not udah 2 miliar tanah lo nih kaladap nak beli sing ada icang nyalo anak mau aja beli mau pendukun apa dan yang aneh ngelah bococo cang dari jalo jaloin mau langsung udah ngaruh sekitar 1,2 hektar cing lah sing tanah semo jangan mau ngurin do cina di bidopin nyalon hah? Cina sing kalah sebenarnya Adi sing kuang suara kan mende Elia patuh no mari makanya semangan ben mendajana nah hijau dini nang kingkong aja bergaul
Jang makanya Uyan bin Mani jang sing bin mai. Tadi sing Menjani manonor samas mani ya mau kotajan gelap ya jang dong. do gitu. Pengen. Diraku dadi masyarakat aku benci uling kerampitan demi kerampitan jaga nama baik kerampitan kengken jalannya bila perlu tiap mai harus kalah. Nah iya sebetulnya setiap 3 hari ngai bonres cijak jang upaya cakalah. Ujang sing nyak mai. Hari itu Sing lucunya nah. Yuk terus lagi main di jalan yang modalin tiap kedelun rang lo deh pesusing poyok kerang dan yang cilemen lengah aja nih baget mangat orang ayah karya gede kudu liun seniman di jagat Tabanan kudu liun seniman di jagat Bali kita dipilih dan direstui oleh Ide Betara untuk ngayah kita kalau karya agung maupun dudusan menawaratno di kayangan dalam Bandung itu sebuah berkat. Tuh kan satu anci maroci upah maya ajom-ajom ci nyamo Bandung Cangkonen karya dini campung iga terus oh tahun lalu igal sing mujang pilkada baru saya ngundang nemone gedet karyo di Bandung kalah kan karyo Cijumah ugone kan ngedek lagi di busa aja dini di Jawa ada ngedek lagi misi kembang api Jumah ci di depan kembang api buat ci kembang api buruk buat dong mangku begini dulu makanya mending alih mangkul de pergi Arjo alih ugone kayak kejadian Jumah pergi Arjo mangku nih mangku nih pas ke pura muka lawang kan kreot ketemu muka Korea Agung juk bekudus di Meru juk mangsu mangku nih jaro sami purnima kudus langsung mangku istri makin dumun titiang nyambung selang di dupang keran semprot ye uur tapi sing kengken yen mangku udah di Perginoarjo dulu wong daripada Jumah cange igen ngai bos Koarjo begitu bajang-bajang runut-runut cero dini bo Wih, tapi iya. yang dini kan seken belajar menggendeng ini Jumah cange makin ngigel Arjo mau balik TikTok makanya ketika ngigel Arjo ngesap kan gendeng dawaci keke gendeng nih igen ongker bodas kedo ado liku jenik dung sahur sauden kita saraire igen kuku radil krokodilo Arjo nih apa artis TikTok makanya tadi ragam balik TikTok tapi gunakanlah sosmed dengan baik cerukuran cange nuna kurnan sih nu di ngejang bunuh diri tuh bunuh diri sang suratmu sing kinap nerimo bos gitu geden kini sang suratmu mau boleh bak suarane bak keke kurang sini kuren cange kan ugane pas kampanye aja keliling sur kampanye kan milu ngayah di pura gitu nak ngerejang di pura milu se pak oyo sing malatian gitu nana milu se siduri bo gitu latihan sing milu sing dari milu latihan men pentas nih milu oke kian rejang naik kan sing abu api sing isi dupo apa ya iPhone kuda 14 Pro Max liung apa sih 17.600 beli ngangeh tuh 17.600 beli apa juta cash nuk kadang sih di cuman bes bansos beli apa kurang lagi bang ye aduh joda macem-macem mang manis kenyam nih mangku mana sih sujenan sih apa sujenan pro atau pangal penginjamnya kelak sejak ngwale sih mana gitu begitu ning isi ape ning isi dupe lu ngomenet kene hai guys kita lagi ngayah di Pura Senggading dengan api di HP ini kita bisa mau benet nih bener joh dupe nih moyong bungunnya melekape limane joh sing bener sanggul timpalnya kucak dupo kene mau kudus nas timpalnya langsung kene jadi benese bu istirahat ampun dumun di banglinge daripada ibu di purut lah nas PKK-nya lengar deng tapi nu hebatan sih ya kurang gitu gitu di ngecang dari lot banyak sih tain buang kok ngodalin buang gara-gara cang nyumbang kebaya 400 kumau di bisa buang teko PKK mulai pas ngap dia pokoknya dukung pas ngap 400 suara 400 PKK plus suami istri plus suami dan anak 600 sama sing mang kebaya sama 20 mang kebaya men kuda man suara molas
Men kena segitu. Bin tagih kebayaan. Dage sih wayane. Tagih buang modalin bayu. Men pungalan barong na Oh, kagak ada yang keberingkit. Sing tadi gitu. Men daripada gitu purugi saja nyen makanya. Nah jangan sing orang ngomong kosong zaman jani ya sing perhitungan hidupe Saja. nak pengengken isi ngedek linggih. Bang kengken kuning teng linggih. Pangnya entek genah linggih hidup betara di kayangan dalam. Harus tuh. Ye, makalah mendasar madan penawaratno. Penawarna dodona. Ne pinake penektekan penguripan pemasupati. Makalah raga di pura de macam-macam. Kayaknya dong. Yen menjelep ke pura si dadi ngomong kasar. Sing tadi. Ayu ujar pekas, sing dadi memunyi kasar. Ayu ngawe karena sule, sing dadi ngai kuping nak sakit. Ini aku ke pura. Yen di pura harus pikiran bersih, suci, makalah jangan seset sirahe. Oh iya, oh ibu-ibu nih cara jalan ini dong. Janganlah keluarga gitu cuma. Pak Wayan Selamet ada nih. Ada gitu. Pengabdana ya mululian Selamet, nasibnya kan Gunung Agung meletus. Bener. Selamet ya lekat ada Wayan Selamet. Bodas gitu? Begitu berubah ada nih. Nyen. Jadi Wayan dapat. Ning ngerana? Asal ada nak ngelawar dapetan itu. Nak nampah dapetan itu. Nak nyate dapetan itu. Nak ngedung kai dapetan hilang. Padahal Pak Wayan dapat. Begitu ngusabo deso kene cuma. Nyuh mesiso hilang. Taluh mesiso hilang. Ternyata iya nyemak. Suut badan Wayan dapat. Nyen nih. Wayan Rusman. Oh, Rusman maksud Cina aja. Sing asal iya ke puro cek Rusman pokoknya. Makanya ada nak gitu cuma. Jadi ganti ada nih Irusman ada. Wajan sih teman saya. Tapi luwung dolen di jamin cing ngalis lonarang gong duang barung. Oh. Oh ya, Oh, di belakang penabuh di belakang nang ngungsi. Jen. Oh, di belakang? Wandilan tuh dengan Nuhun wandilan tong nang ngungsi tuh. Wandilan uli zaman antah barantah tuh. Ulin wandilan gong duang barung, Gong duang barung. karpet. Keci nyumbang nih. Sing mulu panitiang lah. Oh, kada jang ci nyumbang. Pura ini nak purut tengat nih. Kengken. Melincar nyidang. Tuh jeung orang puro nih denger. Di tongos mepayas di luar puro berdenger. Masa apa? Serius? Misi aksara. Apa? Oh, ongkep. Bungut si ongkep, sekarang ngeket si marah. Kamar mandi dua. Ada DJ ngaya ke puro si Tayan ada kamar mandi dua. Yang DJ di pura mulu kita. Dini kan ada kamar mandi dua ngap. Serius? Iya, kamar mandi toilet sih. Kamar mandi umum sih. Kian ke toilet jangan senidang. Adi sing Cemik jalan itu. Terpaksa kamar mandi umum. aneh Cen. Di belakang toko sepaya sih. Di jo kamar mandi umum ada itu. Tuh nih misi punya biu gedang. Hati orang kamar mandi umum. Nah, tuh kamar mandi umum ada tuh. Adi bisa. Jelem mau di tuh menja, kuluk di tuh menja. Gitu. Oh. Daripada Juma. Sisan nih pun di TPA. Nih bulan pijal. Aneh ngorin pesunyin. Adi jiwa besu. Sengap pesung kainang gamelan. Jang pesung jang ini gamelan. Cien pesung kado naing nyiapin gamelan tuh. Jang nyiapin gamelan. Kira Ayo tuh pergi bagusang Mik Cimalu, cek Mik Cimalu. Kira pergi ini nak meluk tin pesung tuh harus ngigel. Ada gamelan misi penabuh ci harus ngigel. Nigel jang nih. Nigel Cimalu makan besu pangsing kada gamelan. Ini ratu pejalan ceritain cicing mulai dan plastik. Nah gangguan ci lagi Nak ngigel, nak perlu proses nih latihan agama sholah ada nih. Ngigel pangsekan penabui bu latihan. Misi ngocok lah. Misi ngocok. Megende, kocok langsung, baru besu. GWS tuh. GWS apa? Cenik kayak itu. CGT. Kalau emosi jalan. sabar. Nak sengap sing liwat nenek tiban kalah nu agak trauma sabar. Sing ulian tuh jek menek dan senjangi celenang kejes nyanan. Kengken nang kejes 600 sin sini.
Kengken. Sabar. Domiyak dini wak sabar. Si penyebab nih. Makanya ciongkon ngigel. Iku gendeng malu mau gendeng kocok langsung su. Oh. Asal bakocok pesu. Apa nih? Tuh bakocok malu marah pesu gitu. Langsine kocok. Langsung ini kocok. Atau nyonya yang gemak. Apa nyonyon sini? Nyonya sakit. Adi bisa? Make remen. Wani apa mau kirimin tuh lambihan nyonyone sing men-men itu. Oh, iya nak wani itu. Sing men ngap? Yo ada men nak mau itu ci lambihan nyonci ci bener men mana? Iya nak men nak kengken. Loh maru men. Oh iya jumacang nasi dari kepuro nak men ngap? Yang cuma jangan men itu biasa ke pura. Sing dadi nak men ke pura letah pura nyentang sing Aina sekan munyi panyo. Cuma jangan biasa men ke pura. Jumacang sing dadi cuma nyule. sing dadi. Awak dia bisa jumaci dadi. Biasa men gede, men putu biasa ke pura, men sugi, men wayan biasa ke pura. Ien men catang biasa ke pura. Ah liak ibu. Kengken. Men kai itu. Igal. Kocok langsung malu mengenai. Emak geneng. Mau kumat aja ngurtu. Dijawab penonton. Itu. Lek-lek sih kemo. Citu moncok langsung itu melakau. Boleh ke tengah. Ngaji. Mengenai. Kocok langsung. Pesu. Kocok langsung pesu. Semua leyak gue. Ien cara sengah pebusan begini. Ale gamelan ke Prabu kocok langsung pesu. Ngana. Nih kan urusan cang bisa tulis Ale. Cang lah cang. Ngorin gitu. Sing cangkan ngorin contoh yang sengap ale-ale, cidona ale-ale orangane. Lelen orang. Gending semat. Geni itu sengape. Kapan? Ale-ale cilene. Nana. Samu. Tuh cingabu gending tuh sesek tangkar. Jadi gede, itu gede. Pak. Nyul. Padahal luwung gending itu. Jadi gede, itu gede. Pak. Nyul. Padahal luwung gending itu. Kok jelek jani kuning. Ada jelek. Tuh ngajak yo gagal. Lagune viral. Amah, kayak amah. Oh, nah, juluk pesuna. Lihat guna tak kita. Marang kita mingkini. Apa krono kita pesun loh. Stres gitu jadi nyaman kayak we. Telanas. Nak man ngodo uduni jajang. Ingen. Dek kada nanang kengken. Nanang apa mau winten gitu. Serius? Pangklu mau winten ku pangklu gagal. Adi bisa. Si marah copok bakal dah sombong ya pangklu mau winten gagal. Adi bisa. Ide pedares yang ngencet. Adi bisa. Mesrot iterasi itu. Nak mau ngiring jadi. Oh ngiring. Ngiring sang yang licin. Sekan igal. Ayo kita pacat. Apa? Dia ngomong binpo. Ayo kita cuma cat. Tuh. Si boseng bisa ngomong matur yang semeton dari di Mandung ini nak pangman dia ngiring itu betul napak pertiwi matur cakupang limone. Uli jatuh. Nyet. Betaro. Ada timpa cang campah kini ben puane megenep beliang jak keluarga. Luwung nak sugih berarti tuh. Suge wadah beliang lebu. Ci dari campak itu cikan mangku sengap Iya. mangku. Misi ci ben. Sing dadi ngawang gitu ngomong dong. Cang sing kenal jak betaro. Cikan mangku dimengui. Betaro tepuk. Lu gitu mangku krepek ada. Atuh. Nya mana mangku kerepek. Nih Adi bisa.
Dingah berita di mengui ada mangkunya batang klenek. Dinga Jang. Bien betul rangkio. Adi bisa pak aja nggak? Nah gedak besang kaya antam ke teras kayaknya. Antem kita sibonya gitu naik. Adi bisa mangku krebek. Sing pas purnama kesango mulih. Oh, udah maju nih. Macam ngap kene bapo malin cang pada di mangku pilih jadi sopo uruan cang leneng urukang. Adi bisa cing ngurukang. Cang mangku maluan. Oh, mangku cing ngap. Si ciben. Mangku kan kayak ngeci. Men genggen cang menggaukan ya cing. Ku sengap. Pes lang. Ku ngap. Yen panyut. Kunyel. Yen cang mau winten. Kupuk. Kadenan dos DPR, wae kupuk. Yen mangku nengah karuna udah di muangku muinten. Guru. Bodas gitu genggen krebek. Urukang leneng je, urukang leneng. Oh, genggen jarang leneng. Om ting tek. Om ting. Om ting. Om lancar kelenenge kualo mantre ning sak. Men Ben urukang ben minggu mantrene lancar kelenenge melinar wak. Urukang telung minggu lancar leneng lancar mantre lancar Pe duwak cing ajen semengan di purnama kedasel nelpon nyen pengulemane subuh titip ibi Yuma dengokin ke puro oke kakek weh uci ongkon nyaksi nih nyaksi jam sio jam ke puro weh mau perongkos sirah mau kepot nangke aduh baju putih-putih kulit selem kayaknya cerantasan betul kak di balai biasa nih. Oh, sampun sun muindan mangku sampun. Kini pemedak ngiring-ngiring mangku memangkin mau bakti. Mene sadat nyemak mik. Awak di tiang kramo sareng sami ngiring mangkin ngaturang semah pangobakti duaning mangku wayan sastrawan sampun puput. Nyen medang kitu. Nyen ada nih mangku wayan sastrawan. Ketuk tepuk canggu nyemak keleneng ngejar Kerawan sing ketuk apa menang kedok kesiap ngejar ngiring mangkin muspe puyung Ngiring mangkin puyung sareng sami. gitu mangku Tenang muang rapatas krebek begumur wabak untuk kesabatan keleneng gila keleneng puk langsung pecalang mangku kelenengmu di sini uling sekato badan mangku krebek cien si dawang ci nyen ane mesuan krebek Gusto dawang ci nyen maru cang nawang ternyata krebek ane ngenuin keleneng mangku Banyul ane mesuan krebek adalah nyen kakek Zeus. Udah si macam polio mangku kena apa ku krebek sudah dikido naji dumen mai ke keraben ben main pangkuda ngayari nih pang cepok cepok adik kene lima kene cepok matur kene jero mangku lanang istri melingge hidup betaro ngadak diajeng daripada semeton sarang sami cakupang limane pangsing lek adi jak penabo itu sekan di ciulemin mai ngaturan ayah ruang barong disayakan gamelan matur irago kengken bener nih matur ken semeton sarang samian ada di Bandung ing semeton sareng wenden ring jero siaran langsung ing medsos ane sampun menyaksikan pang bisa matur pang nawang sor singge pang nawang tada titi tada pasel pang seken cimatur lek adine jak penglingsir itu wenden penglingsir para mangku para ajak tuh para surya di tiang seniman sanggar PKK khusus mau balik ci ngantosang cipang bisa cimatur cakupang limo tarik napas ngeras diri di hidup yen sing ci mai sing mungkin tunyel DPR itu ci ngerana kanya lekan itu cijo uning mengui itu adi cang kesiapan itu oh matur
Mbak dadine. Coba. Atur Ci. Nyiratu itu dane sametan titiang sareng sami sane wenten ring bakung. Weh. Apa bakung pemuji? Adeng-adeng Ci matur pang spireng ken semetone bila perlu adeng-adeng jin koma nih gumi di Mandung. Bakung Banjar Mandung, Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan. Bos Lemadak Kabupaten. Weh. Kusan ditutup Kabupaten Pegat Lemadak ketepene. Nah, Tabanan ini lampu nih mati. Kan cuma dor nih. Misi koma. Jin koma pang adeng-adeng ja. Dija semedon di tiang sarang sami jin koma marolah nyudan. Nyiratu itu dane semeton sareng sami koma. Sane wenten niriki koma. Ane wenten ring Mandung mugi kena rahayu koma. Taen mangku dibengui ama liat di Keramitan. Liat. Dong awak-awak itu ngunang liak. Anjir. Liak pani sing ke Mandung. Adi bisa? Gedenan deh TPA gede liak. Tuh macem-macem Ci. Nih doleh tuh alit-alit semangat. Sini lu kasih hadiah sini. Main bese. Saya ada nenya ngap. Ini. Main. Jadi nih kene wanen nih maro yuk. Kuon gak di kulit itu kapain ke TPA nah. Sinya ke TPA. Yo Namanya siapa? Hah? Dipta. Mau hadiah? Pegang dulu. Terbang kantongnya. Nah, jadi beli medakon. Spesio sing dakwahnya mah. Aku dosan membekal mai. Dasar. Jangan Bom belanja dasar nih. Berarti di kantong kuda ada pis di kantong. Kuda ada pis di kantong. 5.000. Busan Pak Sengap ngemang 5.000. Kuda ada nih. Busan ngabu pis 5.000. Kak Sengap ngemang 5.000 pin kuda no. Bah, yang cisin cocok di saya nih. Yang kini pengalihan dana rugi benci. Udah mencicing aja nacennya. Cita-cita apa? Mangku. Sekarang jadi di Mangku. Ya, dari Mangku dan nyanyi sekarang dari Mangku nak jarang kita. Biasanya dokter gitu. Jadi kalau bang upah. Ane kuda tagih. Ane 20 boleh mang tadi. 20. Nah, iya 20 tagih. Lebihan kalau bang 100 kalau bang. Jangan. Atak bahaya. Adi ngekal kede. Pis nyendong. Pis nyendong. Yang lah pis. Terus kalian lihat. Hijau. Kawak. Duduk kawak. Kakinya Pis daging. Kudongan pis. Angon meli apa mani? Pis kae tuh akan beli apa antam ke tas. Wong baras banget ya. Otomen semisi pertanyaan gitu kenapa pis kae cuma. Kudosan pis ini. Lo ngetes doang aso. Nah iya po ngangon satu doang rasa berarti ben sada. Nah Ah, kini nah Raji kan belum dipajak cang. Cang kelaju ulah nih bu. Nukung sengap dari calon kalah. Dijo-dijo sama blacklist. Cang bang. maksudnya Dajian kalah kan mas. kae semua banyak main. Kan do kae nganya lantas dua no. dijajang cipes ya. Di dompet Dompet dijajang ci. di tas ci ya. Tuh dia ditacak berpikir. Mulai doni nyengelah dompet mana di misi pes legapo 320 hasilnya 1 segikan mayatnya dini. Oh.
miannya jika apa-apa Nya apa masalahnya aja satu tali. Daripada beli rokok, coba pikir beli rokok juga udah bungkus rokoknya nih. jit 40 awai lah bungkus bener 4 hari 4 bungkus bener 5 hari 5 bungkus pitung dino pitung bungkus iya 1 kali 7 4 kali 7 21 28 di Joci masuk 21 benar bahasa anjing renang main otak situ jangan belum 28 280 benar nyidang ngumpulan pipis seminggu yen teu punyang kepura seumur hidup angon Cibantang bakti singa sing ci merasa kecewa. Nah jangan takon ya Ci bisa merokok Sing berarti satu bulan ngelah cipis 280.000 minggu Ci di jam lah jam matematika. Sata 80 cing lah seminggu jangan takon kenci kuda bocil dan mapuryo di pura Wah so Yang sekan mah punya ujang pesca ngebang cina-cini. Jangan ci mapunyo mungkin tuh bang lah benak cendek konyangan tuh bangnya sepalan ci mapunyo dalam yang sadak ngapa kedang Ujang bet. sing dak jang ngomong jak sengah pedalem panyol do kediang do pesna bawa 100 bang nak nih ben sadak do domane dalam panyol Dalam panyul kiapo sing tawang kia blok Dalam. saja nih. dalam ya Kapuk marayom bisa dalam timpal. Nyen sebenarnya belum Kisah bisa dalam timpal, kapuk maro bisa dalam timpal. oh kapok mendalam ci pesi je Pes cari nyen san ngapa pes ye jangan takon jaji dijajil yang pes di dasa sengape. tas sengape aning lah tas di sengap Sengap, usannya ngapa mai pes sengap, hari jangan tak gen sini pes Adi ruwet benci gara-gara 300 di masalah nih. Menci nyemak pes cari. Sangkan nyemak bang iya sanita 100 nu ben satah kan besar kecil. Nyatane cang sing ada ngabok. Engken maksudnya. Nah gini nah cang kayan kejadian gini tuh nasi cang di perut dalam Yuk. lantas timpalan nyemak pipis terus yang nganten. Yuk tunas si cang yuk. Aduh betul rengkengan dalam siapa sih nyemak pipis sadak tali nike madak sadak tali nike anggene biaya ya kayak niki kalah abenang di tiang ragani di panggung tiba kakek yang sing ada keluarga mungkin kaldiki dunu tiang di DPA delon Laksmano. pulang semano saksano doa Ci sing terkabulkan Apa sing orang cie? Botar kabul. doa Ci sing terkabulkan sing mungkin ide betara di Bandung mengabulkan doa Ci ngeremasi cang di panggung tiba sing mungkin adi sing sing hidang cang mencelep di saja sing yen yo mau kremasi sing idang di panggung tiba di DPA harus Yuk apa ya kemana? mani buado abune do lepang kebuka nyugading adi sing bes cenik bungkai Apa lo? waluh di joli ya cang di garase li yen di rong telu gelat bisa empat rong telu nih igel bukan angan tabuh konden igel Cik lah benar po.